Turi benshi tubona abategetsi b'ibihangange ku isi tukabibazaho ibibazo bitari bike ku mibereho yabo. Cyane cyane twibaza uko babigenza mu gufata ibyemezo bikomeye, baganira nabande, ibyemezo bikomeye babifatira he, nihe yitabira telefone tutazi ikizivugirwaho, nihe avugira amagambo tutajya twumva na rimwe, nihe habari iyo agize umujinya akanatukana n'abandi bantu. Muri make iyo agiye ku kazi abagiye he? Kuri Perezida w'u Burusiya Vladimir Vladimirovich Putin ni muri Kremlin. Niryo zina ry'ibiro bya Perezida w'u Burusiya. Ni mu mutima w'imbaraga zose z'u Burusiya. Iyi ngoro ni umutamenwa. Kuhagera usanganirwa na zahabu ahantu hose. Amatara manini ashashagirana, ibirahuri binini, indorerwamo, koridoro ndende, amafoto y'abarwanyi n'abategetsi b'u Burusiya ba kera. Hari abavuga ko kugera muri Kremlin bikwereka neza uburyo buri kintu cyose mu Burusiya gishingiye kandi kikarangirira kuri Putin. Hari abajya kure bakavuga ko iyi ngoro ari umutamenwa urinzwe na kilometero kare ebyiri z'inkuta ndetse n'abasirikare babarirwa mu bihumbi. Ni hamwe mu hantu harinzwe cyane ku isi, birumvikana. Imbere y'izo nkuta zubatse ibiro bya Perezida Putin hari umujyi mu wundi. Na agace kakaba icyarimwe n'urugo rwa Perezida, kakabamo insengero zishoreranye ku murongo ndetse n'inyubako za leta zirimo n'inyubako yahoze ari ingoro y'abami b'u Burusiya. Uyu munsi ni icumbi Perezida w'u Burusiya yakiriramo abashyitsi b'imena. Bayita The Grand Kremlin Palace. Reka tubivugeho. Inzu ya Perezida w'u Burusiya ni inzu idakandagirwamo na buri wese. Ibi byo si inkuru kuko ari we wese. Ni ibiro, ni icumbi rya Perezida, ariko ikaba n'inzu y'amateka. Bivugwa ko buri nzu iri aha hantu ndetse na buri kintu gitamirijwe zahabu. Ibyumba by'iyi nzu biberamo imihango ikomeye ku isi. Ibi nabyo birumvikana. Hatangirwa amakuru y'ibibera ku rugamba, havugirwa amazina akomeye, hafatirwa ibyemezo by'abagomba kwicwa, abagomba gufungwa, abagororerwa, abagabirwa, abanyagwa n'abandi. Ifite ibyumba 700 bimaze ibinyejana by'imyaka kuri kilometero kare ebyiri. Ingoro yahoze ari iy'abami b'abami b'u Burusiya. Ni inzu yubatswe mu buryo bwa gihanga yegereye abaturage. Hari Kremlin zirenga 20 mu Burusiya, ariko iyo turimo kuvugaho nizi ruta zose ishamaje yamamaye cyane kandi ihenze. Iyi ni Kremlin y'i Moscow, umujyi uri mu wundi. Izina Kremlin ubwaryo risobanuye kitabashwa cyangwa se umutamenwa rwagati mu mujyi. Mu bihugu nka Ukraine cyangwa se Belarus naho hari za Kremlin. Iyo mu Burusiya iri mu mutima wa Moscow. Isobanuye ubutegetsi bw'u Burusiya, ikaba ubuturo bukuru bwa Perezida kuva mu 1991. Ibi yigize hafi ya byose ni zahabu, ndetse harimo n'ubundi butunzi wigira inzu ifite agaciro ka za miliyari z'amadolari. Kuba ari iwabo w'umwe mu bagabo bakize kandi b'abanyembaraga ku isi byatumye izindi Kremlin zisa nkaho zibagiranye cyangwa se zitabaho. Ni imitamenwa y'inzu irinzwe neza muri buri mujyi iherereyemo. Kremlin y'i Moscow ikikijwe n'urukuta rw'uburebure bwa metero ziri hagati y'5 na 19 bitewe n'aho ariho n'aho ubutaka yubatseho bugeze. Ni umutamenwa ufite iminara cyangwa se tour 20 ifite ingano zitandukanye kandi buri wose ufite izina. Yubatswe hagati y'umwaka w'1885 n'1895. Mu gipangu Kigali cya Kremlin harimo inyubako zirenga 15 n'ubusitani bwazo. Nubwo inyubako yaho Perezida aba itegereye aho buri wese abonesha amaso, ba mukerarugendo bemererwa kureba ahandi hose hasigaye hagize Kremlin mu bwisanzure, ariko birumvikana no kwishyura. The Grand Kremlin Palace, inzu Perezida w'u Burusiya akoreramo imihango itandukanye, akanakiramo abashyitsi, ni inyubako n'ubundi kuva kera yari icumbi ry'abami b'abami b'u Burusiya. Inzu y'ibyumba bifite agaciro ka miliyari 70 z'amadolari. Ibyumba byakirirwamo abaperezida, abami, abaprince n'abandi banyacyubahiro basura u Burusiya. Yubatswe hagati y'umwaka w'1838 n'1849. Ni nayo nyubako ngari muri Kremlin yose. Iteye mu buryo bw'urukiramende kandi ifite imbuga hagati, imbuga ngari. Ni inyubako bisaba miliyari 1 yo kuyivugurura iyo bibaye ngombwa. Ibikoresho byo mu nzu ibyinshi bikozwe muri zahabu. Amatara akozwe muri bronze. Ibyumba bitatse zahabu isa n'iri ku bisenge. Hasi hashasha amakaro akozwe mu bwoko burenga 20 bw'ibiti buteye nka tapi iboshye. Izo tapi zikunyuza mu makoridoro maremare aho ugenda uhura n'inzugi za zahabu zikwinjiza mu byumba bigari. Ibyumba bifite amazina atandukanye nka Salle Saint-André, Salle Saint-Vladimir, Salle Saint-Georges, Salle Sainte Catherine n'ibindi. Uru rugo rwa Perezida w'u Burusiya rurimo inyubako nyinshi
ni umujyi mu wundi nk'uko twabivugagaho mu kanya. Mu burengerazuba bwa Kremlin hari ingoro ya cyami yubatswe mu 1491 yubatswe na Ivan wa gatatu, yari umwami w'abami w'Uburusiya. Iyi ibitse ibirango by'ingoma y'abami bayoboye Uburusiya. Irimo ibibumbano bya zahabu byegereza escalier zitukura. Harimo n'icyumba cy'igitangaza cyakirwamo abantu mu birori n'imihango itandukanye gisize irange ryera. Harimo kandi inzira zibanga zasohoraga abantu zinyuza hari za katedrale. Hari ingoro ya Terum yabagamo umwami w'abami mu kinyejana cya 17. Hatatswe za zahabu n'amabara menshi. Ni inyubako ifite inkuru eshanu zisobanura. Yubatse mu buryo bwa etage birumvikana. Harimo ibyumba bitatu byahariwe umugore n'abana b'umwami. Ikindi gice cyahariwe ububiko bw'ibwami. Hejuru muri etage ya 4 hagenewe ibyumba by'umwami, appartement z'umwami. Ikindi gice ni imbuga iri hanze aho witegera neza Kremlin yose. Ibyo bice byombi, yaba inzu yagenewe abami Terum ndetse n'indi yitwa Facet, zifashe ku nyubako ya Grand Kremlin Palace iyo Perezida Putin yakiriramo abashyitsi b'imena. Hari kandi Cathedral Square. The Cathedral Square iherereye mu mutima wa Kremlin. Ni katedrale eshatu za kera zirimo Dormition Cathedral cyangwa se katedrale y'umuzuko yubatswe mu 1475 yubatswe na Aristotele Fioravanti, umwubatsi w'umutaliyani wamenyekanye cyane. Ni inyubako y'igitangaza ifite ibikuta byera yubakishijwe amabuye. Ku bwinjiriro bw'iyo katedrale hari ishusho ya Ivan wa kane wayoboye Uburusiya. Yabaye hano kugera mu 1896. Indi katedrale ni cathedral yo mu mabonekerwa. Yakoreshwaga nka chapelle, ni imwe muri chapelle zishaje mu Burusiya, yubatswe mu kinyejana cya 14. Hari kandi Cathedral Michael Angel, hari naho hashyinguye ibikomangoma n'umwami w'abami wa mbere w'Uburusiya. Muri ako gace k'insengero hari n'urusengero rw'intumwa 12. Hari na katedrale yitiriwe umucunguzi ifite ibisenge bya zahabu. Inzira y'ibanga iva muri Grand Palace igera muri The Armory, icyumba cy'ubutunzi bwa cyami cyubatswe mu 1851. Kigizwe n'ibyumba 8 bigari. Harimo ubutunzi bw'ubwoko bwose bufite agaciro karenga miliyari y'amadolari. Hari amakanzu y'ibirori bya kera, amagare y'amafarashi, ingoma za cyami, ibibumbano byo muri zahabu n'andi mabuye, intwaro bakoreshaga kera. Bumwe mu butunzi bukomeye cyane muri iki cyumba harimo nk'ikamba ry'ubwami bw'Uburusiya. Ni ikamba ririho amasaro 5,000 akoze mu mabuye y'agaciro. Ayo masaro yonyine afite agaciro ka miliyoni 52 z'amadolari. Muri iyi nyubako kandi hari icyumba gifatwa nka musée, inzu ndangamurage. Kirimo za diamant, imiringa, amabuye y'agaciro mu kinyejana cya 18 kugera mu cya 20. Indi nyubako iri muri urugo rwa Kremlin ni The Relics, yerereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Cathedral Square. Hubatse umunara w'umweru n'inzogera ya Ivan the Great. Ifite uburebure bwa metero 81. Byatwaye ibinyejana bitatu mu kuyubaka. Ifite inzogera 21 zivuga gusa mu bihe bikomeye nk'igihe umwanzi yateye. Iruhande rwaho hari irindi buye rikoze nk'inzogera, nayo yakwifashishwa bibaye ngombwa. Byubatswe mu kinyejana cya 18. Ni nayo nzogera nini kuruta izindi zose ku isi. Ifite uburebure bwa metero 6, igapima toni 204. Iyi nzogera nta na rimwe iravuzwa kuva yakorwa. Utarajya kure y'iyi nzogera hari imbunda nini cyane, ikaba nini kurenza izindi ku isi. Ni imbunda y'umwami w'abami yakozwe mu kinyejana cya 16, bivugwa ko ipima toni 40. Yubakiwe hamwe n'ibisasu bitatu. Nta rugamba na rumwe yigeze ikoreshwamo. Bigaragara ko Abarusiya bakundaga ibintu binini byubatswe mu mabuye. Ibyo bibumbano byombi, haba ikiri mu ishusho y'inzogera cyangwa se igitwaro, ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo cyane. Ahandi muri aka gace hazwi cyane ni Place Rouge, hakorerwa imihango n'ibirori bitandukanye by'igihugu. Nk'akarasisi ka gisirikare niho kabera, niho tubona kuri televiziyo kenshi. Mu 1990 Kremlin hamwe n'aka gace hashyizwe ku rutonde rw'umurage w'isi wa UNESCO. Noneho tugere ku nyubako ya State Kremlin Palace. Ni nshyashya, yubatswe mu 1991. Niyo nyubako nshya kurenza izindi muri iki gipangu cyose cya Kremlin. Yubakiwe inteko y'ishyaka ry'abakomuniste. Icyakora uyu munsi isigaye iberamo ibitaramo ndetse ikareberwamo ikinamico. Ifite ibyumba 800, ariko bivugwa ko igice kinini cy'iyi nzu kiri muri metero 15 z'ubujyakuzimu hasi cyane, ngo banze kuyubaka bajya hejuru kugira ngo nyine bitagaragara ngo buri wese amenye ko hari inzu. Ibyinshi bibera hasi mu kuzimu. The State Kremlin Palace irebana n'inyubako yitwa The Arsenal, ububiko bw'imbunda. Iyi yagiye isanwa inshuro nyinshi.
haba imidari n'impeta bya gisirikari, intwaro n'ibindi byose byaturutse mu ntambara ya Napoleon Bonaparte w'Ubufaransa. Harimo n'ibitwaro bikomeye by'Uburusiya byo mu kinyejana cya 17 kugera mu kinyejana cya 18. Hari n'aho abasirikari barinda perezida bibera. Iruhande rwaho hari ibiro bikuru bya Perezida Putin. Inyubako ikoreramo Sena nayo yitwa Kremlin Senate nayo iri aho hafi. Mu mbere ubushobora kubona ibiro bya Perezida, abungiriza, ibyumba by'inama ndetse n'inzu y'isomero rya Presidence. Hirya y'inyubako hari parike ishaje kurenza izindi muri Moscow, iherereye hafi y'umugezi wa Moskova. Hafi y'uyu mugezi hari n'ubusitani butagira uko busa bwitiriwe Alexander Garden. Harimo ibyatsi biconze neza n'indabyo z'amabara. Mu gice kimwe cy'ubu busitani hari ikibuga cy'indege cyubatswe na Perezida Putin. Ibi bimworohereza gusohoka muri ubu bwami bwe akaba yahita ava mu gihugu bitabaye ngombwa ko ajya ku kibuga cy'indege. Uretse Kremlin ari narwo rugo rukuru rwe anakoreramo akazi ka buri munsi, akanakorera inshingano z'ubutegetsi n'inama, hari n'izindi ngo Perezida Putin afite. Urundi rugo rwe ruzwi ni Novo Ogaryovo, ruherereye mu burengerazuba bwa Moscow. Ni urugo rurinzwe mu buryo bukomeye cyane kandi Putin ahakorera akazi ke. Birumvikana yatangiye kuba muri urwo rugo guhera mu 2000. Urundi rugo ni urwitwa Bosharov Rushe, ruri Sochi, ni ku nkombe z'inyanja y'umukara. Ahakunda kuhibera mu gihe cy'impeshyi, akahakirira abashyitsi ku rwego mpuzamahanga. Urugo rwa kane ni Valdai Residence. Valdai n'ahitwa Novgorod, ni hagati ya Moscow na St Petersburg. Ni urugo rwe rw'ibanga kandi bwite, si urwa leta, ruteye amabengeza cyane. Harimo urusengero n'ikibuga cy'indege. Ni urugo rugerwamo n'abantu bake cyane kandi Putin ahabamo mu buzima bwe bwite. Hari urundi rugo rw'ibanga rukomeye cyane bivugwa ko rwubakiwe Perezida Putin, abenshi banarwita Putin's Palace, ingoro ye, ruri ahitwa Gerensky, ni ku nkombe y'inyanja y'umukara. Naho rwakozweho iperereza na Alexei Navalny mu 2021 akiriho, avuga ko kubaka iyi nzu ngo kwari ugusesagura. Uyu yapfuye mu 2024 afite imyaka 47, agwa muri gereza. Uru ni urugo ruhenze rw'igitangaza kandi rw'agaciro kenshi. Rumeze nka hoteli y'inyenyeri nyinshi, birumvikana. Rufite ahakinirwa ikinamico cyangwa se hareberwa sinema. Mu butaka hasi harimo ikibuga gikinirwamo umukino wo kugendera ku rubura ndetse n'ibindi. Ni inyubako ngari kandi utagabaho ibitero ngo bigire icyo byitwara. Iyi nzu yakunze guhakanwa n'ubutegetsi bw'Uburusiya.